Wadahan ohan hilong ya bulan himawang day pituon at kabunyan lima una inandolan ot mung kantaha mun ayu di luar nom-noman Dako day takagun mun atala ageda nilai pangpangayanda wai oha nama onai bodan iadona jaring gopan dinita buana mari hinom-nompu nan pamor Kristo inortat nay nun bahulan hitamu Indian tenay bahul di tatagu tuluta mahapul ang ipainilan dida dengan pamho Jesus yang main ni pagtunganan malinggok danu iya'y koraganda yang main niladay usun dalang iapi kaguanda nuhumulog taong mangibagan dida manung di tau iba tekin muluk tau sewaday nang ibagai di tau kuno tau ngaru ang nemang itudu hinayadong data kumulukdan kenan pamho Jesus yang main di pagtunganan malinggok danu iya'y pangibinlanda yang main nilagay ustun dalang iapi taguanda duhumul taon mangibagan dida dengan pamho Jesus yang main ni pagtunganan malinggok danu iya'y pangibinlanda yang main niladay ustun dalang iapi kaguanda